kegul a la thil doi pen le ni ane tamta lut le ki dak kit ang mi le hi chun tuni itopiku hi lunglut ma dinga hi jigul mi chu la hi lo wang chun lunglut dik dinga hi tuni hin khovel min anei khak lo be hi lo dinga le ngai tu khak lo gari pasagi tu ma ama hi chok thei ngal ho wak gen khom ding hi khatna chun sky runner mimala gari leng thei nei ti hi tu din mun athil thei nai lo 1990s live vela sapaite ading be pa ilangai tu le ila koi phone tu hi khut zo sin a choyang ta gol hi hung hining hila kilom in gari leng thei sky runner ki ti ang sim dok taw hi sky runner hi off road vehicles hoto a size ki bang tho in lampi la lampa a ong po vel thei ban in hui khole hung leng pi thei ding a hi gari leng thei mi van tang lak a ki jok ma sa pe na hi dung zui in aman le do di mei poi official pe sa pa in $200,000 a order thei in tin jichu india suma lak som lenga vel hininga hi skyrunner hi mini ading asima hi kg zanila song la thum vel ting agi pozo in leichung a atai phat le 112 km/h inga ha da tai thei hi huya aleng phat le neu khat all deu ma le 72 km/h ting atong zo tho hi panina chun walk car laptop computer ti bep gari siam do hidin ko man ngai tonan alane kha ku kaging chapoi Japanese company Koka Motors chun zangkhai ta ka choi vel theding walk car ki chu ahong sim do hui self balancing scooty ho to ki batna lin pi nei male kyang pali nei in ki thei a ho zoi ji gari hi 2.9 kg be adikin asiap ji kahin pok vel la choi vel azang khai ma hi inchi som la thum point gate a le inchi gate be ba ni na hi jikin bek sunga nom taka siam the in ichi china lama khai vel thei choi vel thei hi da kal khat sunga kilometer 16 tai tung zo in khat ve charging full in kilometer nga pat guk kal ting atai tung zo hi a charging sung hi minute som la guk pep alut hi tu din mun hin chu churachan pu amat thei nai ding in ging cha kom po illa mi pi 10 volt khik i thi mu chun hung mat thei pai ta ding in ging cha kom hi mat thei nai ki male japan i chanaw tiaw wak that nom i mu chun aman hi 200 ka gen khil $2,000 bep a hi pathum na chun ferox azaris ji gari hi 2018 asima hi ji hi darpa defense advanced research project agency ti ading asim a hi himale mizo si chok theding a $500,000 ki jok a hi ji chu ai sumin 35 lakh man a hi azaris hi Australian company ferox in asim hi in off-road vehicle dangol tho a hi kengguk nei in ATV le bagi gol dewa asim a hi a design danglam takle ajeking hi ahoima majikin azari hi adang ho off-road vehicles dang ho sangin adang lam chum bi ki a system tamzo hi hydraulic mangcha sim hi jikin compact dewa sim the a hi a engine hi le electric motor to in option sang the ding a design a hi Carcon hi bicycle dang lamma ma hi atol pa masang in box khat ko in om a g box hi van pok na ding ma sangin school na pang thak na ding a kisi ma hi box chu apalam in ataka ahin la asung lam chunom taka chut thei ahi na ding in ane ma si ma hi asung lama nem ji ka chun asung chu naw pang ahi lo le naw sian chu itat khalo in akita pha le le nom taka a chu the ning in ane ma design a hi ji bike hin battery pani ne in
charging full chun kilometer zala somni ting atai tung zo hi jiga chun gim achot ngai loading tina hi achung ti ading a experience anop theipen a hin ading in design hi at $6,000 ti chu 42,000 rupees la nei phot chun chok thezing a hi solo ji hi naw pang ki helna car mai ala sakhan la ji keng thum nei car hi Canadian company Electra Mechanica in asim hi in full flat electric car a hi keng thum nei asim a hi zikin full flat car sangin mun alu neo zo parking na a boy loading tina hi 129 km/h ting a hat atai thei in asim tu company chun a design le a concept ho ji ka hin car of the future team kamin ala sakui car van tang sang a achung chuna bang ahem ti chun electric power mang a hi zikin boro kading in sit na atun po panina chun asim le at kolman hi na satakin atom joy aman hi $18,000 jichu India sumalak khatvel a hi Novus 1 tu Gari yendi hi sci-fi thanom ti ading in lunglut ma ding a hi amelia chun movie vel be pa ding hila kilom hi ahin la atak a hi o tu ma hi le pre-order bol thinga la hi $36,000 a hi lo le 26 lakhs rupees la nei phot chun ji Gari hi German specialist khat in a design hi in Gari neo dang sang in azang zo chule agik dan ki bat pi dang zo si sang in le atai hat pi zoi jiji ka hin riding experience za choma ma hi tin ats te chun again wi a engine hi thimnel taka design in a frame hi carbon ngot asim hi azang thei dipen uniframe a sim hi in 6.9 kg bep a phai a hin la cell zale somni tiang pazo dinga design hi kit hi achunglam hi riding mode asim a hi zikin 80 to 20 km/h a hat in tai zo hi Arki motor roadster aman tom dewi hol chun roadster hi $24,000 man de hi ji hile adoi ten pre-order bol thei in pre-order la bol chun tu kum jun thamasang a akin hum tum ni hi American company Arki motor te sim roadster hi keng thum me in mini ading a sim hi ahat lam hi 120 km/h ting hat atai thei in electric tha na mangcha tai a hi zikin thau thun se ngai lo ding a hi khatwi charging full in 160 km atai tung zo hi